Ebusiafo ene adofonom mema obibia akwaba sonko ede ebatu magin HSO Ghana wahala dwumedie ena ebre asosemo sonfo muniaba ekwesikapa ene nso mede ebebesomo na sede munim no dane daye de ensemwa edi atentwe ena ebebesomo ne ensema ne de mabo ne bede semampohine aboma mede ebremo eyese yem papa ne din ede Apostle Francis Amwako ata ababe make some deep revelation ede afa yankasa yem papa honorable ye Hopeson Adorye ehum na abusuafo mo bekaya bra 2020 ye MPs no rallies ne nyoma ekoson yem papa ye Hopeson Adorye aneyere de Empress Adorye Empress Gifty Adorye nyuntuni Empress ye Gifty ne nikuno ehun asem na make wogina de ema ye pon katamanso empotem ho no manase constituency na wo presem wo mo beto ne so about to say MP sene ebeya wo betimi aye mpuntudwuma e wo mpotem ho na watimi abo mpotem no ama mpotem no so etimi adi emu na beye krabehwem na abato ne ko na wieye ekokosi ye na chese yem papa eye Hopeson Adorye na chese ebusuafo wa hwere eye ni seat na se wenya sa seat no ewo ehonum na no madodo na eka se ye ne hukani anase ne yire wura anase ye mame Gifty Adorye wono ena amanukunu no wentimi enya MP for that constituency one because nanumu asem ne nyoma awoye krampo no puti enkrofo off na ebusuafo said de nyame ebeye bia bibi ebesi bia na ya na mpanifo kasa na wasechwe no ya na yenim nanso ne de yem papa Apostle Francis Amwako ata okopiemo ye Angel TV na wone ye nuabema yem papa ye Captain Smart etwetwe enkomo ena program na wo mo eyen ene wodi etu eye edwa SM yem papa no enye Lucy ena wo Lucy yo na emom Nyankopon ene yi ni free eye esan ni muso ebi emu ankanya sa said de nka MPs bebre na enya akonya wi abehu na to omo ewuo no ankanu abi ena ebesi na eno benam so ama ne yire no ebe trend for so long esanse wonse MP de so wonya di akonya na wo wu nkwa de eye ne yire ena yedi no esisu ye hu the likes of eye Fantiman MP ena ye mame Lydia Alhassan na womo said womo enoma esi ekoye efaye no sa pepepe enti enye se Lucy bi ena wo Lucy ye na emom Nyankopon ena gi no edi efri eye ensem bi emu anase esan bi emu na ebusuafo mo menkote ye papa ne nsem ode etu edwano na ye mbra ne ye ba ye beto aso omoni nsem se ya asesi ya omoni nsem na nyame ne hu ne mobo ani se nyame ama na nwini nko no obedi kan wu parliament ama ne yira be last wo kan wo se na yire na je no me na me kan kire gift you say ya ni kunu ya fa ni se minim ni di Hopeson wo mo kan kire ni se ande de wabo na de mabodi nche se me ho yira se papa ne nwini ye nko no obedi kan wu parliament ama ne yira be yayi no kurani nyame ya tell me 3 times na me hu ne da me hia ne da so mpa na mboma nyame say I saved that man yes what di nkuguo I don't want him to die. He saved him. God saved him. God no dia dia say we lose. President who say papa no God love him so much and God saved him. And can you be the most popular person in Ghana in the expense of that man? And God saved him. Wow. Oh. Now we got it. And then to anoni nkuguo ne nyankuguo it's a divine escape. Wow. Hopeson dia ne nyankuguo. Ya minni dimpo yourself friends. Hopeson Adorye. Hopeson Adorye e dia ne nyankuguo a divine escape. God just snatched the man. Na Ghana for say ena wode ensem no ekoye ekokosi ya chese ochema na chese nke ye owu be ya rewo be ye osun ena de ama ye mame ena ebiom so abusua no na akwa ye se wodi ya na owu ye se de nkrofo na bi hwehwe se nke ye mampanyi his excellency na nadankwa Akufo-Addo ebinum bo na wuto ebo no chese wuo hu nsamrani bebre se na obedi na wawu ontimi ntina konya no so sa pepepe ena na enyoma ni binka ebekọ ede ama ye
yem papa Hopeson Adorye enti se wo lusi ya mane engine tumu se nkugo bi na wede nemo wan kan hu se nyame ene no wo apam nkitahode bi ada woni nyankopon entem enu nti ene nyame eyi ni free sa musuo ene esen mu nti de nkrofo kam se ne yire won anu asem ne yire campaign a wodi animu enu nti ena ama papa no wentimi anrene election na se wentimi anrene for that MP for Pon Cantonment ho no na chese enye sa ena etenemum nyame enenim de woye ena woye ede ema papa no na brabo enti na chese sa ena na etenti do one thing wo se ede obefa no enikan mu ese lusu ena wo lusu na ebusuafo wutie yensem papa yi ede atu edwai ne de ekoso na does it mean say even MPs na ankasa no wo mu ankasa toto wo mu adu anase wo mu ye wo mu bibi because beye den anase hwan ana like a denti na obi betimi atena akonya so nempo free mu wo be free mu that means say wo mo te MPs akonya so am wo mu efrim ni nyina na aya na ewo enchase na senya mitimi yi nkrofo bi no ma adenti na wo ma na mo te so wo mu wuye no sa wo wo no entimi entwa amfa wo mo eno ne ensema chese dodo na ebusa wo mo epe aseche na ensem bi won so wadwentra efa eho ene say fa brai ewo tuma dream comment section ebia mo like videos no share all the social media platform obetimi so follow yen your IG page and your Twitter page so @@GH_ Facebook and so @GH. So one subscribe to your channel na me Adorye so said be nya upload video bia one so wait me enya notification na wait me share ede ama afofro ekeskapa enemy na aha ene brebe mai kwan e me di dwumadi no esie dasene ye besan edi ehia ebi makramo.